Maya payabak po, brothers and sisters. Yabi etala king misang iti, ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Amelia Ferres and family, Ronald Ferres and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Niel Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Corac, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Pacho and family, Nera Luis Garcia, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edita Abendaño, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose B. Pascua, Rolando Pineda and family, Raymond Ramos, Mirna Ramos, Queenie Ramos, Christine Ocampo, Poby Kate Ocampo, Luis Ocampo, Cabrera family, Cuedo family, Diaz family, Do Dizon, Tanueco and Enriquez family, Seferino David and family. Para king kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Michelle Ann Nunag, Agoldo family, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Alma, Mr. and Mrs. Alejandro Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Ann Tanueco, Jose Balboa, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Diane and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Raymond Antonio Garcia, Maria Frisosa Garcia, Richelle Jessie Garcia, Aliza Marie de la Cruz, Peter and Edita Garcia and family, Alan Carr, Sebastian Sibal, Annalyn Malyari, Francesca Antonia Malyari, Claudette Ann Lingat, John Luis Lingat, Edelferto Angeles, Adrian Angeles, Marlene Angeles, Jaira Agurin, Jonathan Ray Agurin, Julius Joy Agurin, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Charity Bodog and family, Raymond Arcilia, Corazon and Casey Timbresa, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Enyuto Yoshida, May Sunido and family, Risa Tibuli, Christopher Ocampo, Ann Punsalan and family, Marby Makapagal. Para king malagwang kapaldanan dari, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edita Mercado, Sharon Santos, Vernice Canta, Olive Pasco. Pangaditala ring kaladwada ri Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Osea But,
Jose Yabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pimpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Baby Olay, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Pelomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Telma, Tessie, Matilde, Fernando, Wahe Ganya, Ropino Capili, Goonco, Angelina Gregorio, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Savado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente and Fatima Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Sagupan, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Vivian Julio, Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Esmeraldo Perez, Opelia Perez, Martin Perez, Alejandro Manalang, Loretta Manalang, Eduardo Manalang, Anastasio Tiamson, Purificacion Castañeda, Alfredo Malyari, Florida Season, Elias Season, Eduardo Marcelino, Carlito Ginto, Rizalina Ginto, Danilo Fernandez, Lisa Vergara, Pangilinan, Lisel Ann Pangilinan, Wilma de la Torre Siason, Diosdado Clara, Edmond Rebecca, and Abel Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Romel Nava, Bong Dunca, Aurelio Bantug, Roger Capati, Simeon Eulalia Enriquez, Ramon Mariano, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magnisatamoy Reverend Father Jonathan Bartolome. Sa pagkain, isang bayan, isang Diyos, isang hari, bayan namin na papuri, bayan namin na papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang nagalaw, inangkin niyang lubos, pagkat kailan may di pababayaan, tinawag niyang bayan. Bayan namin ang papuri sa pagkakayon, ika'y pinili. Isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari, bayan ng bayan ng papuri, bayan ng bayan ng papuri. King lagyunan ning Ipa, po ning anak po ning Espiritu Santo.
Amen. In ginumanatilya kaya kayo. At kaya ka ang timurit. Sisyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banala misteryo. Ginu ikang mamili karing nasamong mipasyag king kaya kang maya pabalita. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ginu ikang sinabing ing palutan dakal. Dapat ding magobra, bitaklamo. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu ikang mamantabe karing kaya kang talasuyo at babyesi ka ng karela, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa nakatamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, king bie alananga. Amen. Ligaya king Diyos, king benamatas sa banwa, kapayapan karinao, kayang kaluluran. Ligaya king Diyos, king benamatas sa banwa, kapayapan Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pinili me ilukas a ebanghelista, ban ibulalag ka pamilataning pamanaral at pamanyulat, ing misteryo ning kakanlugod karing pakakalulu. Isan metong mo sana king puso at espiritu, ring sablang liligaya king lagyumo, at ipahintulot mong ding sablang bansa, apakyabutan dang akit ing kayakang kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo ang mabibiyat magari, kambemot ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat, Pablo kang Timoteo. Pagkapilitan mo sanang makapagbalik agad, keni kanako. Likuan akong Demas, uli nga palsintane, itingyato. At yung ni Karin Tesalonica, Crescente, Mintaya Galacia, Itito naman, King Dalmatia, Ilukas, Yamong kayabe ako, ngeni. Panintunan me i Marcos, at tukime Kenny. Uling maragul, ing malyari ng asaw kanako. Pepapuntan ke Epeso, itikiko. Potang munta ka keni, pakidalame ing balabal, alikwan ko kang Carpo, Karin Trojas. Pakidala mula naman ding libro ko, lalo na, detang megawa, king balat. Maragul ing kasiran adepat na, kanakong Alejandro, ing platerong tansu. Ing Diyos, yan ang balang mablas, agpang king depat na. Mingat kakeya, uling titula ng gusto, ing kaya katamong pamanaral.
Alang sinaw kanako, king minuna akong pamakirap king usgado. Likwanda ko ring sabla. Patawarano sa aning Diyos, dapat inantabayanan ako ning Ginoo at dininan sikanan ban apasyag ko ingamano ning Diyos karing pagano. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligay ning kekang pamag-ari. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligaya, ning kekang pamag-ari. Ding sablang lelangan mo, puryenda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligaya, ning kekang pamag-ari. Ipakilala do ring sabla, ring mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan ning kekang kayarian. Ing pamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligaya, ning kekang pamag-ari. Makatuliran niya ing Ginoo, kinsablang dapat na, at malam ka rin sablang dapat na. Malapit siya ing Ginoo, karin sablang tapat mamawas kaya, karin sablang katutuan may mawas kaya. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligaya, ning kekang pamag-ari. Parangalan taya, ing mayap a balita. Pinilira ko, iba't kingyato, nga naning Ginoo. Bang lumol kayo at pasimunga, kareng bungang manatili. Manatili akya kayo. At keka antimoren. Pamamasa king mayap a balita agbangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ingginu memili yang 70 adwang lalaki at tinubunong tidwa-tidwa banmuntanong mumuna kaya king sablang lugal apuntalada. Sinabi na karela, ing palutan dakal dapat ding magobra di taklabo. Ipanalangin nyo king makibandi king palutan king paralayang dakal at alapagobra barang tipunan ing kayang pupul. Lumakad kayo, ako tutubod na kayo antimong tupa busal ding asong gubat. Eko magdalang pitaka o supot pagpalimos o sapatos at eko tuknang kabang dalan. Kapilan man lungog kayo king meto nga bale, sabihin nyo pamo, kapayapan king bale iti. Nung ing makatuknang ka rin payapaya, manatili kayong kapayapan. Nung alineman, ibawi yung binyeyong kagalangan kaya. Manatili ko king bale tanggap kaya kayo, mangan kayo at minum, king nanumang iyampang da kaya kayo. Uling ing magobra, sukat yang mibayaranan. Eko lipat-lipat tuknangan, nung munta kayo king sanumang balen, at tanggapan da kayo, mangan kayo at king yapagdang kaya kayo. Pakayapan nyo laring masakit ka rin. At sabihan nyo karela, ing kayarianing Diyos, malapit ni kaya kayo. Ing mayap ng balita ni kaya katam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya babak po kaya kayo. Kamusta na po?
balikan tayo po itang metong nga kwento. Ita pong tungkol kitang modista, itang gagamit pong thimble, didal. Kasi po ining gospel ay ni makatugmaya. Kaya ni pong message na ning kwento. Meron pong isang modista at niya pong gagamitan king kayang pamanay. Ita pong thimble tang kakabit da kening thumb, bangkat ta protektan po tang manay. Ne, iya po ma-injure, iya po manasakit. Pauli dadala na po itang gamit ng pamanay. And lumabas siya po kitang gilid na nitang river. Make slide niya po makita, may nabuya po itang kayang thimble, king danum. Kapat kakalkalani man yan, ala, iniakit, kaya ginagaya. Tapos narinig siya ng Diyos. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Tapos, Lord, nahulog po kasi yung didal dito sa ilog. Yun po yung ginagamit ko sa paghanap buhay. Hindi ko po matagpuan. Tapos sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. May dinampot sa ilog ang Diyos, nilabas niya yung gintong didal. Sabi, ito ba yung hinahanap mo? Ay, Lord, hindi po yan. Tapos, may dinampot na naman, silver na didal. Ito ba yung hinahanap mo? Ay, Lord, hindi po. Sa ikatlong pagkakataon, may nilabas na naman siya. Isang bronze na didal. Ito ba yung hinahanap mo? Lord, hindi po yan. So, may dinampot na naman, nilabas niya isang kalawangang didal. Sabi, ito ba yung hinahanap mo? Tapos sabi niya, Lord, yan po yung ginagamit ko sa paghanap buhay. Salamat po at tinulungan niyo ako matagpuan yan. Tapos sabi ng Diyos, dahil naging tapat ka, gagantimpalaan kita. Ipagkakalob ko itong tatlong didal, itong ginto, silver at saka yung bronze. At umuwi itong babae. Lumipas ang panahon, papauwi na naman siya kasama yung asawa niya. At naglalakad na naman sila dun sa tabi ng ilog. At nag-slide po yung mister, nahulog sa ilog at hindi na lumitaw. Kaya umiyak na naman itong babae. At lumitaw na naman ang Diyos. Sabi, ikaw na naman, umiiyak ka na naman. Ano naman problema mo? Lord, papauwi po kami ng asawa ko. Nahulog po, nag-slide po. Nandito po sa ilog yung asawa ko. Hindi na po siya lumitaw. Tulungan niyo po ako. Tapos sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. At may iniahon siya mula sa ilog. Nilabas niya si Piolo Pascual. Tapos nagtanong ang Diyos, ito ba yung asawa mo? Tapos sabi niya, opo Lord, yan po yung asawa ko. Yan. Tapos sabi ng Diyos, nalungkot naman ako. Kasi dati naman, nasubok na kita at naging tapat ka. Pero ngayon, nilabas ko lang si Piolo Pascual at inaako mo na siyang asawa mo. Tapos sabi ng babae, Lord, hayaan niyo po mag-explain ako. Alam ko na po yung style niyo eh. Kunyari, ngayon, nilabas niyo si Piolo Pascual, tatanungin niyo kung yan ang asawa ko. Tapos sasabihin ko, hindi po yan. Sa ikalawang pagkakataon, ilalabas niyo, baka si Daniel Padilla, tapos tatanungin niyo kung yun ang asawa ko. Sasabihin ko, hindi, itatanggi ko na naman. Sa ikatlong pagkakataon, baka ilabas niyo si Alden Richards, tapos tatanungin mo ko, Lord, yan ba yung asawa mo? Hindi po. Tapos, sa last time, ilalabas niyo na po yung tunay kong asawa. Sasabihin ko, yan po yung asawa ko. Tapos, dahil naging tapat ako, gagantipalaan mo ako, ibibigay mo lahat. Lord, hindi ko po sila kayang lahat. Si Piolo na lang. Yan. Kung kayo po yon, sila lahat, all of the above? Oh. Di ba sasabihin nyo, sana all. Yan. Kasi may tendency yung tao kuminsan na gusto natin sa atin lahat. May kayo po tiya po pagkaswapang ing tao. Di ba? At tinakamaan yan, buri mo, dakal na pa. Kaya kuminsan nagiging collections na yung iba. May kumpisaya kin meto ngayon ay, atin pa panangalawang version. Oh, yan. Ako po ba niyan, lalo rin babae. Kunyari buritang sapatos. Di ba, gana-ganang colors ating kayo. Yan. Ngayon po may nauso naman pong collectibles. Nano rin data pong labubu. Yan. Atin ako po labubo. Yak po ko lababu. Yan. Kasi yun yung tendency. Parakal ng parakal. Then kaya katamong titipunan. Pero may paalala ang Panginoon sa gospel. King pamaglakbeyo, King Bie, lumakad kong alang daralan. Wow. Posible ba yon? Sa buhay natin bilang paglalakbay, lumakad kang alang darala. Lalo na rin Kapampangan. Ay, Diyos ko rin Kapampangan po, wala po pwedeng makokimbaling alalang darala. Di ba? Kunyari po, potang muta ko King Mete. Nandadalan nyo. Abuloy. Ako magdalang pangabuloy. Munta ko King Mete. King Masakit. Nandadalan nyo. Prutas. Munta ko King Birthday. Nandadalan nyo. Regalo. Munta ko King Misa. Nandadalan nyo. Barya. Diba? Po barya daralayo.
Nukularet ang bariya Kenny. Bakit po? Ati, mamaldo ko po tayo eh. Mag-mission na po rin disipulos. At nga na ng ginuta mo, ala kon babakalan, mas kinado. Maski pera, imalan, sapatos. Pero kaya katamo, di ba? Kami pakali, nung alakan daralan. Kunyari, mag-outing kayo. Mo balo, nung nanindasanan mo ka rin, magdala kang pera. Kabat ni kayo po pang credit card, just in case. Mag-abroad ka. Balo, nung nanundasanan mo ka rin, dala mo yung kailangan mo. Di ba magdala ka, alubebe? Ha? Puta lang alubebe, Canada. Yan, kaya may bakal ko. Makipag-conference ka, seminar ka, nandalan mong attire. Magdala kang barungan po pang Amerikana, just in case. O ita po yung gagawan tamo, manyigurado tamo. Pero yung ginuta mo king gospel, tutubod na rin kayang disipulos. Mag-umpisa na yung pamag-mission nyo. Alakon dadalan mas kinano. Bakit po kaya? Po marok ingatin kaya tipong piban dyan. Pero kaya ni pong context na rin disipulos. Nano po yung buri ng i-emphasize ng apong Gino. Kasi ngayon pong panahon na yun di ba dakal pong politiko? Mas kinuka rin, mumuntala. Bakit? Magdala lang ayuda, magdala lang sao. Bakit? Magpakilala la. Pero rin ni disipulos, naning pakeda, dalanding apong Gino. Kaya pinita yung buri ng maging masala, ing Diyos, ing babakalanda rin ing disipulos. At paramdam da kapamilataning pamipasyag king mayap abalita, king pamanulo karing masakit, king pamabiyay pag-asa, karing akakarungot da. At bilang disipulos na ning ginuta mo, ita rin po sana yung gagawan tamo. Lalo na ikayong sinimba. Kauliyo, ninong daralayo. Yung masakit po kasi, dahil pong aliwang dakal kakalawatan, dahil magdala, magdadalala. Nahin po yung sa magdadala, magdadalaya yan. Ita po kasi sabihan na ako, yung paringan magdadalaya. Ne? Murit siya, murit, ne? Ot po murit la rin aliwa. Kasi, kutang. Ot po mani po la rin aliwa, ot bisa lang kumualta. Bakit? Bisa lang mika sense of security. Tutuya po ita, maging secured na ka po at tinakampiban dyan. Bala mo logical yata. Mapi naman, nung tinakam pera, nakatatakot, nung nukari ka kumapamayad, karing gastusan nyo, kita pa niya yung pamangan. Pero, naman all the time. Di ko pong maging parokyano ka. Kitang first parish ko, parati kayo pong kukwento po, may papadalan kami po kitang baleda, keng resort da. Kasi po dati po, simplihan tao. Simplihan mo po talaga. Na anytime, pwede kang walungog king karelang bale, ela po maglak. Miya sensuya. Te pagawaya pong maragula bale. Kasabi na po nita, pong katas ng kayang bakod, tiya pang barbed wire. Kapat eventually po, pepakabit siya po electric fence. At niya pang security guard. Kapat sabi ko, Diyos ko, OA naman yan. Ayamong, makatakot po. Kasi po pila na pong beses, linuban da ako po. Puta po pa nakawanan da ako. Ay, balang, sapat siya makwalta ka, secured na ka. At lalo siya maging insecure. Mas lalo siyang tatakot, lalo siya mag-nervous. Pero nakanita nga layaman maralpiban dyan, Diyos ko, alayan takot. Kaya mamaglak bale. O ito po yung amanwan ko. Ala naman pong problema nung nanoy tatalan mo. Pero nang kayo po rin yung kakalawatan tamo, ilalang tatalan kaya katabo. Ilalang mag-control kaya katabo. Incidentally po yung house came piban dyan king English possession. It is not a problem of what we possess, but what possesses us. Kasi nang kayo ilana po yung consideration tamo. Etano buri mabawas, buri tam dakal na pa. Buri tam bantentala. At pong metong kwento, balo, baka tandaan niyo na yun. Ita pong metong hari na dahil kayang talapagobra, dinina ng opportunity. Sabi na, malawak yung kanakong kayar yan. At buri kayong ding chance kaya kayo na isecure yun nung mga karagula loting buriyo. So, dinanda kayong oras, from 9 o'clock until 5 o'clock in the afternoon, ibakuran nyo la nung itang loting buriyo. Basta may enclose siya, apining ibiya ko. Pero pati may enclose, kay pagkalub kaya kayo. So, may plano na po rin kayang natalapag-obra. And nang 9 o'clock na mag-start na la. Kabat,
At yung pong metong na ating yung binalak, sabi na, total, once in a lifetime chance siya ini, isecure ko na la rin, pati rin future na rin anak ko, ang poring apo ko. So yung balak na po, bakuran itang mas malawak, agabun. Then ipong aliwang kayabe na, before lunchtime, yari na la. Tapos sabi, yari na kayo. Kabat iya talagang magsaya pa po kini pong side ni, ne? Eya pa man po meka, ene pa man po adurot. Kabat nang ikinoret ang aliwa, yari na la. After lunch, ene po meg lunch. Eya po meg merienda. Kasi sipa na, dapat mas malawak pa kanini. Baka dia, ding apo ko. Kaso, sinabi daw, last 1 hour. Ene pang kalawot. So mig double time niya po, pupukpukan itang pegmaan yan. Kabat tatali ne. Kabat, nang sinabi na, last 1 minute, ang gaya pa po ka rin. Talagang pamalagwa na. Diyos ko, pati may enclose na may biya ka na ako. Kabat, ng last, pilan seconds na mo, pupupukan ni Manita. Kabat, king sobra pagal, at meteya. Sabi na, ay Diyos ko, yung mami bakuran. Mamiras king pamilya na. Pero di na naman po loti. 3/6, nung ka rin po kinutkot. O ito po yung kutang, mga nakarakaling kailangan tamo. Di ba ding basic needs tamo? Food, clothing, shelter. Mga nakarakaling kailangan. Bala mo yata mo may biyasa, kaya ang tiro na ning ginuta mo. Sabi na, ning mga di kayo king Joseph pa, makananta mo ka nung manyad, give us this day our daily bread. O ito po yung papagana ka na ning ginuta mo. Yung kailangan tamo king aldong ito yung secure tamo. Pero, may kay, Lord, give us this day our bread for 1 year. Kaya pining tendency, mag-hoard la po ring aliwa. Mag-stock lang dakal, lalo na ring makwalta. O ito po yung makalungkot. Sasabihan da naman, there is enough resources for man's needs, but not enough for man's greed. Potang maging sakimtana, burita mo, mas dakaling kaya katabo. Burita mo, kalawatan tamungan, imbage-bage. To the point na akakalimang tamong idake karing aliwa. Meron pong isang teenager na problematic ya, madidepress ya. At pauli na nita, isipan na kailangan ko nang tapusin ang buhay ko. At mimisip niya pong paralan, baka nita pong mag-suicide siya. May nakita pong dakala biogesic, banig-banig na biogesic, at yung gawa na, inom na lang, mag-overdose siya. Kapag kanita method to siya. Pero na-expect, bigla yung may gising. Sabi, pang palamete. Kapag katalaga na masakit siya buntok, ikit na yung imana. Sabi, anak, makanya kay tsura, ninano ka. Masakit ko po buntok. Na naman po bibering sabihan na, kaya masakit siya buntok, kuling minom yan dakala panhulo, bisa magpakamateya. Kabat nga lang yung iman, masakit ka buntok, simple yung solution ken, minom kang biogesic. Di ba yung sa biogesic, yung tagline nila, ingat, o ita rin po yung pag nakakakita mo, mingat kayo. No ka rin, kaya tang nunandadalan nyo king biye. Sana ita mo kakalinwan, yung grasya na ning apong gino. Na degmanalig, ano naman paboren. Ibiyan na itang sapat na pamangailangan king Aldo tamong biye. Pero ning kay yung burita mo, itang masigit pa. Kaya apid ka rin tamong magkasakit. Pota po kayari yung sinimba, pota tingko yung akasalubong. Kutang da, no ka rin kayo ba't? Nain po pakibat yun. Sinimba ako. Pero yung kutang, nandadalan nyo. Nandadalan nyo? Sana dadalan niya yung apong gino. At paramdam niya, karing akarungot yun. Kapamilataning kapayapan, itang alang pate, alang gulo. Anting panawon, detang dasnan nyo, datunan nyo la, eko mamirapal. Anting kapaldanan, karing balisa, karing masakit, karing malumbe. O ita po itang pake daring disipulos na ning ginuta mo. Iyatad de, ingrasya na ning apong gino karing akarirungot da. Makanyan mo naman kaya katam, kay ba't na ning misang ine, dalan niya at iuli ing apong gino. At danan nyo la, ringdasan nyo. Amen. Tanakad ko po. Gino, mitubod kang alagad, amu na kaya ka karing lugala puntalan mo. Parati kang kaya abemi, dapat nasa mo pang mitubod alagad mo muna kaya ka bang misadyak king kaya kang pamagbisita. Inya,
ngaming manalangin keka. Ginu, paradakang talapagobra, king kekang pupul. Gino, paralakan talapagobra, kingkekang pupul. Para ka rin kekang pari, madre at katitista, aslagan mo sa kingkekang sala, banding aliwa, akit da ing aslag ning kekang sulu, kapamilya tanda, ipanalangin taking Gino. Gino, paralakan talapagobra, kingkekang pupul. Para rin sa blang apostol, maging mamula sanang anting pati-pati, dapat maiingat at magaling kesa karing asong gubat, ipanalangin taking Gino. Gino, paralakan talapagobra, kingkekang pupul. Para rin sa blang doktor, sayantipiko at artista, mayagyaglasan ng magsilbi kingkekang ligaya at panimunan da ing ikakayat din sa blang balayan, ipanalangin taking Gino. Gino, paralakang talapagobra, kingkekang pupul. Para rin sa blang pamilya, manatili lasanang tapat king tagumpening karelang lugod, ban maging talap patutu, laking ganap mong lugod, ipanalangin taking Gino. Gino, paralakan talapagobra, kingkekang pupul. Ini po aduan tayong salitang kapagnasan. O Ginu, mit mong ganakamo sanang tanggapan, di kaya kaming panalangin. Atok yan mila sana, ring bakas ning kaya kang anak, at pasimunga kami, king mit mong kapibabatan. Iya ing mete, para kaya kami dapat sinubling mebye, ban adalano ring sablang tao, king biye alananga, anong nuya mabibiet magari, kambe mo. Amen. Pinuri ka, Ginong Diyos, ning meron sinuman. Muli ning iyong kayaman. Tinggalak niya, hindi napin, iyong pagbigay ka. Tinapin mong aming lubos. Pinuri ay Diyos kapilanman. Muli ning iyong kayaman. Ipiyeta lang kaya gingayin din ka matamo. Bigay ka ng sanang dapat at kapagpasan. Ipiyeta lang Madalain kayo kapatid, baning kaya katamong Daud, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning Gino'y ting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at ting mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimigla lang, ding kalam mo iba't banwa. Itimawaro sana ring puso mi ban makasuyo keka. Manano sanang iting sakripisyong daraon mi, kaniting kapiesta ng San Lucas, pagkalubno kaya kami ring bage, kaya kaming ikakayarap. At tayra na kami, King Alananggang ligaya. Anong nuya magari, Jesus, manggaman King Alananga. Amen. Inginu manatilya kaya kayo. At keka antimore. Iyat na rin puso yo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayo, inginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin. Karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos King Alananga at lubos mayupaya. Tinatagming iglesia mo baboring apostol, bantala ka diyang mitmong tetagan kapamilan man, anting tandaning alananggang kabanalan ketiking yatu, at anting mabi ebanghelyo damdaman ding sablang tao. Kambere ning alang kupas alugod, daralit mi ing alang patlod mong kapuryan. Layon, makyabe kami king sablang koro ring anghel karin banwa, king daralit dang tagumpe at ngaming pupuri. Diyos ang mayupaya. Pinuring
pinbanal o ipa, ikay panibatan ni sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pepa salamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan, kananye. Tingka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ko ang minum ko kaniti, ting kalisin ka na akong dayaning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Yan igaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng biyebe ng anak mo. Daraon miya kaya ka, iting tinape ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu ban may ganap yakin lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula na mati kapatad ming pepay nawan at manenayang subling me, at isablang meyango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanang gaban, kaya be ng Maria, ing birhenin doning Diyos, kaya be ng Jose kayang esposo, kaya be ring apostol, at isablang santo at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman king alanangga. Manalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karing amanon tiro na ni ginutang Heso Kristo. Isang baling nagbuo, dadangkin namin, ikaaryan mo, ipaming Panginoon. Kinigin yato ating banwa, ipaming Panginoon. Amen.
sa langit langit, emong pa sa ulting tukso, ngunit ikaw usting maro. Ikabus mo kami Ginoo, King Sablang Barok. Manugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi ban, king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami kambeni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kekay kanyarya, ngating kayo paya, ating ligaya manggaman, kinalangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong, kapayapan ko babi ako kaya kayo. Ginoo mo sana babalik dandi kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me. Ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimore. Ipakitaan mi kakami atong tamking kapayapan. Meron ng Diyos sa minalako, ikasalanan niya pagkaroon mo kami. Kung meron ng Diyos sa minalako, ikasalanan niya pagkaroon mo kami. Kordero ng Diyos na minalako, ikasalanan niya ideo kami, ikapayapan, ideo kami, ikapayapan, ideo ikapayapan, ideo kami, ikapayapan, ideo ikapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako, king kasalanan na ninyato. Mapalad rin mayaos, makisulo king apuna ng kordero. Gino, e kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkasmeng amano mo, kumayap na ako.
Hinggap kong manyaman ang lupo, ngunit karapong kababay, ya'y karamang denulang. Alang-alang kita, Itimawagin lupo sa kepopukit palad mo, pahit marat kasakitan, kakulang pagtagumpayan. Alang-alang kita, Ginoo, hindi lang po, kagawlan mo, pista man ang kamay nato. Naputuli mo, sisikan ko, naputuli mo, sisikan ko. Alang-alang kita, Ginoo, kailan po gagawin ko, pista matutambay nato. Naputuli mo, sisikan ko, naputuli mo, sisikan ko. Lukluk tapo para kareng announcement. Ngini po atin tamo pong second collection. Sa darating po na November 1st, 2024, All Saints Day, ang ating pong misa ay magsisimula po ng 5 a.m. at ang mga sumusunod na misa ay 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m. At ang last mass po natin ay 11 a.m. At sa November 2, 2024, Saturday, All Souls Day, ang oras po ng ating misa ay 8 a.m. Pangalawa po, papalapit na po ang pagdiriwang ng kapiyastahan ng Apong Mama Kadulo. At muli po ay magaganap ang Serenata 2024 sa darating na October 23. Ito po ay mini concert ng iba't ibang choir mula sa mga iba't ibang parokya. Kasama si Reverend Father Carmelo Among Melo Agustin. Sa lahat po ng interesado ay maaari po kayong bumili ng tickets sa may side hallway ng shrine. Ito po ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Sa lahat po ng malilikom ay mapupunta at magagamit sa sentro ng Pakalulu para kareng Pakakalulu na naglalayon makatulong sa mga kapatid nating nahihirapan at nangangailangan. Ang inyo pong 100 ay malaki ng tulong para sa programang ito. Meron po tayong bisita mula sa Mary Queen of Heaven Missionaries, mga nakaping. Ang kanilang misyon ay sagipin at tulungan ang mga kabataan at mga kababaihan, biktima ng prostitution, sexual abuse at human trafficking. Ang mga madre, kasama ang kanilang lay volunteers, ay bumibisita sa mga bars, club o mga patay-sinding mga lugar upang sagipin ang mga biktima na nagnanais magbagong buhay. Ang kanilang mga tinutulungan
ay kasalukuyang nasa loob ng Home of Love, isang rehabilitation and livelihood training center. Humihingi sila ng ating suporta sa pamamagitan ng pagtangkilik at pagbili ng kanilang mga religious items na nakadisplay sa harap ng ating simbahan. Anuman ang malilikom na halaga ay gagamitin upang maipagpatuloy at masustain ang kanilang pag-apostolate at ang mga programa sa loob ng Rehabilitation Center. Save a soul and gain a new life. Maraming salamat po. Manalangin tabo. Oy, paming malugod, papagbanalan na kiyasanan ng Eukaristiyang tinggap mi king kekang altar, at pasik na nga na kami king kasalpantayanan na ning Ebanghelyo, ami panaral kapamilatan ng San Lucas. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At keka, Antimore. Manalangin tabo. O malugod na apo mamakalulo, pisyag mo kambening banala krus ingalang kupa sa lugod mo king balen na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot panalain ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbay king aluwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na nalalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darada, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako da kimbinyag, na ika mo kabuting karelang luguran at suywan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakaludo. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayan tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa, mi daw ne, umeron kang kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po.